ene wukwada 10th of February 2021 and a breaking news aye de bremo a free Kumawood TV studio ene mede eba besom adofo amamahu ene breaking news ewo ho ewo Kumawood TV studio aha ene ye wo ha ya na eye abranti a edin adodo na de nim no ewo movie industry nim ene Wayosi nidin pa de Joseph Osei ene ye wo studio sana eye Wayosi abawura ye studio ha obawura ha no kuta pepper spray a de pepper spray yi spray eye of Lumba Bishop Lumba ene Diane a ye host ewo ko wadwumade no so ene Ogyam as a guest on the show no or the pepper spray no spray agugu o mani so amase si amene mo kasei ebi mo de the hospital yeah ebi mo pepper spray na affect bi eni ama or ebi mo akode the hospitals afei enso so yaye police case ewo asem yi ho asem yi wo ade beba police station samre ya menemo kasa na me che ensem ni mu a che adofo eni etiefo a eye Monday 8th of February 2021 ewo ko wadwumade no so no insensem bi ekoso efa Wayosi ho Wayosi video bi a woye de beto abonten se eye wo fa Lumba Bishop Lumba onini wo issue onene wono ensem bebre na ni videos ni naked videos ni naked pictures videos bebre ewo ho a se asem ba out se ya obeyi videos ni nyina ba ama adofo nyina hu fa Lumba naked videos na ne ma asem bi a oye video no the one guy bi omo friend Bishop Lumba okay mon kasanche no otum be bi a mon chiame wow apan abranti no no ho sa akokra yesi efe no fa Lumba mon kasanche no otum be bi a me mon chiame sa na je say yes expect big and na sa mo batime nka wow na ne ho nsem ma pali gu ho no sa be nye obi a me di nsem pie basa but so be count dia and some of the about yes so be come here onti me come okay and shani huye onti me come kono me height be pe ke be yi ni na efro kono me height be pe na mum so hwe bia me kasa che Lumba ba bia wo bia ye careful sinye djuma no batumi me hu enye wo hwe kura na me ensem na wo keka no me matin nsem ni nyina ne nipa na kasa che me amatwa so ti ye careful Lumba ye careful baby ana wo no sate wo ufiri wo no sa ko baby mitimi din bem pese meti sansem ni biem me yobi a me hodo e ma me fan sate na ye beka cho fa Lumba se baby obi on hwe ne hu ye cause dia wo papa na sa wo fa chire ne dia na wo so ye dey wo twa so cause no si kan ne otumi se e wo fa Wayosi wo nsem pipa wa bone beda che se wo fa Lumba hwe ne hu ye dia krom ha girls are no more call it yomu ye nyina me micro videos sa me micro videos ono nso amon fo nsem ba pass ne obesi aka ne pa na so ono nso oye onye careful pa eja kokko no didi agrosa no onye careful sure yen come for ye hu ni kuma na mama ni pa ba fo me sure se baby obi a no watie na ono nso de be adwuma ena ko wadwumadie producers F5 video ni se fine F5 nipa ho ntini ye be ye sa adwumadie no ama of Lumba nso atimi aba out abecheche nsem eye ntokwa eda one Wayosi ntem mentune but ye woni ma bi wa wunya me da sa nsem na ya o mokeka no so wati bi se ba bia me firi ba ne ye se of akwasi obi pe nti bi e ma sa so obi pe nya bo na eno no de fa so aka bi na me sa metuwe pa kromu akora na me ma for ya 3 years ye tibi 3 years ka ko mi kromu nyina ho de na wo beka ye lifetime na na ye Kristo sumo ye ba kuma ti ne be wu se we ya me ga ne wan yo eti ya de bi ya heye me no tie mi fia efie mi pie biem na de na wo ko fa aba de asam na akotwere ni hu gra na wo me hu na me pe na wa mesra me jim mesra mo me bra za o eti ya no mo ya mi hu se dede ba ja sam respect wo for pound me dem kibu kama bu na fa yi so asa akofia ko bo kam kire aha ba fa na line mi bu no Wayosi die oya me dan ya me penase on say obi o na kira o penase di obo bibi na e ba no head out forget it because no awoni of Lumba church nsemu ewo ko wadwumadie no so no na guest your friend Ogyam edin adodo na ade nim no ne Ogyam enso echiremu se ekoba se
Lumba ne Wayosi enya asem na Wayosi Antone boys na Wayosi babo ntembe ka se owoni naked videos wo a wode bebo a entweye esan se Wayosi krampo no one ne yiri nya asem a ne yiri etime ebo no ne yiri time sesa ne makura de gu ne so a ye hu no esan se Wayosi ye ni petietia Satukoi e trending wo Obwa e trending Wayosi wo pe na ni abre o TV so hu na ni abre tazi no say oh me no me na bada Wayosi problem le say sa ko se bi so baba de wachi yeah ate ya obufu na o yira sesa ne me na gu so as gu so ye hu se wo dem na say uni dem wọ́n ń sẹ́ni yìí ni wọ́n yẹ bẹ́ẹ̀ dáa kẹ́kọ̀ọ́ yẹ hu wọ́n nìkan ẹ̀ bá náà di nyẹ́mẹ́ nyina egu so náà ṣe mu wọ́n ní wọ́n pie ètò ìyàwó wọ́n fa yẹ wà dé à n'ẹsẹ̀ wọ́n fi sẹ́sẹ́ bí ẹ sọ wọ́n kyẹ́ wọ́n fa n'ẹsẹ̀ wọ́n ní ìdíyẹ kyẹ́ wọ́n fa dé à fẹ́ no tẹ́kọ̀ ẹ̀wù kùrẹ́ wọ́n fa wọ́n sọ̀sọ̀ nẹ́ ẹ̀nà ọ̀sọ̀sọ̀ kyerẹ́. ntọ́fà wọn kasa. náà yẹ ntọ́fà wọ́n yẹ pẹ́ ntọ́fà kura dẹ́fẹ̀. deɛ ɔsɛ ɔyɛ mpa a ɔsi akyɛw ana. yɛ bá na kyɛ bi ehu sana na Ogyam so epese oche na emu no anya ye Wofa Wayosi de esanse na oti TV ho a wo hwe video nyina ye wie show na no faafo no frɛ of Lumba no bo of Lumba ne Ogyam ntere ne se ensem a Ogyam ede aba beto dwa wo ko wadwumadie ne so no enye ne de esanse Ogyam adidi na tempoto ye ma Ogyam gina asem no so epa na chew se mpo so kasa no wankasa ya osre no onfa nche no na ya adwenkyerɛ ena na oche enso Wayosi entie achopa na Ogyam pano no the next day Tuesday on the 9th of February no of Lumba edit of Lumba nim say asem na esi nyina no wagyamu amanaka enya de say obeso so nsem ne so biem eti no odi Ogyam mfum so nyina yede ache no ema ye nyina ye da na se jepe ne say ye da na se wagya asem ni mu nyina amanaka Wednesday emekire enne day a mene mo kase ye wo studio saa no obowura studio ha edi pepper spray abe spray eye host Diane or abe spray Diane eni spray of Lumba eni Ogyam nyina eni eche se ensem a ekọ ne chopa bebrebra Lumba ni Ogyam ni pa no wanti ase wanje chopa na ntum ama se MCR eni VTR operators ni nyina no bebre na affect o mama se no o makopiem ewo ayaresabia eye ebra Wayosi ebowura studio ha wode pepper spray no ebe spray ha no ofre of Lumba edit of Lumba nim say oba dia wa me na ba o da bi ke unkwa de dia me sorry unkwa de na ma support unkwa de uri du ko wani no me sorry but wona mba de me so nya wona me pata uri du ko ku vini mo ana me pa mo me sorry abubuo abubuo ni ama bebiri ze wo ba yi na fisi ne kura wa rani anka obe ko so kama ko anu ti awe me ba na boko but o si en chana me wo ne ba ya west o si en chana me wo ba ya west ma ya mo ko so nya so wi Lumba me a fucking boy but ni do na me ko fo e wo ni fu o ni o mo no ma na ntia no si ni do man ti mi jadi bi aguo. What you say? Na no frɛ ma pa o che obia oba ye ni go brother no me no. This is the second time. What you get to the bush and walk on somebody go you to. Now offer. How dare you? Okay, somebody me go ni bush and walk. To them you sorry say. You call you fata me. Why? That's it. Na me follow one kai but me follow na onfa. The most sense na no around. That's it. Ama timide woni na mentimina ma ni sabo ni oya me hunto me me te mo yen okay that's it. Also meto aso a me ne be na wo bo ne tem we are sorry why munyina mu hu no oba be ye sa dwumadie nyina no oba be bo studio ha abe spray abe di ne nsem oni nyina no ode ade ekata ne hwene ansa na omia pepper spray no egu ye workers no eni Ogyam ni of Lumba mu nyina eso oye wieye na wendi sima mpo ewo studio ha ena opi abonti kotu ne ka na onko asem o kan di twato a ode koye ne se wa hu studio ha kwan eti no Ogyam nchen na obehu na se ne ono nko aba no obeye se ya echina bi na oba obedi nawu anase obeku no asemi ewo ade baba police station a o maso mo omu nyina ehwehwe Wayosi echa kwa ezi se ne
Ode we fidie ato Kumawood TV anaso hu video yi na trendy o social media eni die ma so hu Wayosi kira kwan a mane nya aso se ade beba police station for hwehwe no esan niema bi a obeye no Kumawood TV studio pepper spray na ode be spray ye workers ene of Lumba ne Ogyam eni no ato police for enim enti ehia no ewo ade mbeba police station ye ene nsema Kumawood TV breaking news ye de ebremo ene de ye damase